Kublej boni pegi parlok kib jus no tanat ban sngap ye ki kubor sport ha kane ka channel te kane ka kubor ka bas no tanat bat ka bapan sno sorong iya ka Meghalaya bat kumjuru iya ka Indian football namar ba iwai na ikong na ka jela Meghalaya jongi kata ikong ri olang dahar ilsha jit biang sashisin haka FIFA referring international list nakabanta usnem arjar arpin reu kabapan skambiang ia kajika jungka hapdengki World Top Football Official but ia kana ga jingjit lapan tip da katanat referee jongka All Indian Football Federation syaka Meghalaya Football Association ha ubnai Desember live weight ka kongri olang dahar kadai kanong yarap referee ha ka kerdan jongka FIFA but kadairu kapulit ha Meghalaya kalalong kum kanong bisar haki buntuli ki lempong yelekai pertai haki ni ki snem but haka FIFA World Cup Women Under 17 ha usnem arjar arpsau kala thau history daka bakala kalalong kanong penyat yelekai kabaar jong kari India banlong sibenta haka lempong yelekai FIFA World Cup jong usnem arjar arpsau kabalalong hari Dominikan but kala penyat ru haka AFC Champion League daka bakala kalalong ka India ka Banangkong ban penyait ha ka te ka competition kala penyait ru ha ka under 17 jong ka Asian Cup kabal pelong ha Indonesia bat ha ka samoy lakai jong usnem arjar arpsau arpusan lajin ru yaka kum ka female assistant referee of the year bat lapan ku buram ru yaka ha ka jingalang sam kusnam jong ka Meghalaya Football Association ha benai Desember kabal pelong kum simenta ban rakhe ia kesan pio anniversary Kublej bun